ia le tua i nei vaenga o le aso e whaatalofa ma whaafelo i atu sa moa si o watu no pele ma lo le soifua maua ma le lange mama i ia le tua wa maua fo i le nei ama noa tātou te toe sila whaiai lunga fo i o le nei por kalame masani a stofi taitasi le Galuega o le Leleiga mo Tagata si o tātou te talo le tuae lo mātou tamā lo mātou whaalatalata atu i o luma i le nei tuaso moli atu le anganga whaafitai i lau o fio ona o mea silisili ese o mea matango fie o mea mamana o mea matautia ai mai se fo i le whaalia pea o le matango fie ma le silisili ese o loa lofa i lau tangata na e whaia. Whaafitai tele lava tamā i le nei taia. Whaafitai le nei awanoa o mātou maua fo'i. Mātou te whailoa iai ma le paia ma le mamalu se mātou atunuu i lunga o le nei porkala. Ia i lau o fio. Ona o lau tau singa ma lau pui puinga i o mātou tangata. I le taape masala lau ai o tama whanau o Samoa. O nai o mātou tamā matina mātutua. O au na tutofi le atua. E nei tai ao mātou te whape atu, whaafetai tele lava. Fio mai ai le nei tai ao. Sosoani mai le amataina o le whaasoa, ai maise o le o lau upu o le a folafolaina. Te wala au ai ma le whaaloalo i le nei tae au, nganga pa ia fe sosoani mai. Whaau umai la auna o se mea whai Galuega i le nei tae au. Sausawina fo i masini ma mea uma o le a awala tuai le nei por kalame i le mana o lautoto. Whaamanuia fo i le whaafafonga mai o si o mātou atunu o whea lava le tafa o le nei kelope e o atu iai le nei porkala. Talo ia ngalue atu le mana o loua nganga pa ia. Whaamala malamaina whaatoa e loua nganga lau upu o le a folafolaina. Tu maua i pēa le vi inga i atu o e nei se o i le whaavavau e whaavavau. Ia le atua, fia fo'i e whaafeiloai ma toi whaatalofa atu si o watu nu pele Samoa o whea lava lea uolo o mawhai ona e maua mai ai le tātou polkalame whaapitoa i aso tofi taitasi o le Galuega o le Leleiga mo Tagata Ea o amai lau fo launga le nei fo'i vai aso i ia lava le atua le fo'i ua tātou wāngai fo'i i le whai ui unga fo'i o le nei tausanga. Ia e matalasi lava ma matango fie le anga le lei ma le alofa o lo tātou atua. Lea fo'i ua maua ai le nei amanoa tātou te toi wheiloa iai. Ia. Sini autu lava o le nei porkalame. Ia o le Galuega o le Leleiga mo oe mauna saunia e Yesu Keriso lo tātou atua. Ea o te manatu o le nā ua tātia atu fo'i le māmea se autu ia ua whapena fo'i ona au maia e whaauau i nā i pēa le tātou tusi whaitau o lo whaasolo pēa. Ia e au maia i pēa a oa onga whaamalosi au o lo i tau. Ia a o ni lapata inga fo'i mo la tātou fo launga. A o tātou sāwari vadi ai i le nei ala, ia e le whaingo fie. Ia i fo i taimi ua lau le lei le ala, ia i fo i taimi ua omo le ala. Ia i fo i taimi ua tātou ui ai vanu, tātou wā ea ai maunga. Ia e tali tonu, ana lese anoa le nei atu alofa muti vale,
alofa e lē uma, le alofa e lautele e maua lunga, le alofa e matagofie, le alofa foʻi lenā ua mafai ai ia ona outou silasila mai ia ma vaavaai atu i lenei foʻi tula ia e tumau pe ia te ia lona viiga nei seʻia oo i le faavavau e faavavau lava. Ae o le faauauina nei o le tatou tusi o loo faapena ona toe faaaogā pea le mataupu e 15 o le tusi o galuega pei ona tatou talanoa ai i le vaiaso ua tuanaʻi nei sa faaigoaina ai le tatou polokalame o le tagata na misi o le missing person ia lea ua toe asiasi le tatou polokalame ona e talitonu e iai vaega e tatau ona oo iai ma faamanino atili ai ina ua mafai la ona maua lē sa leiloa o ani mea na tutupu ai o le alona ese-esega o papatisoga e lua o loo molimau ai lea vaega o le afioga paia le atua e maise foʻi o aʻoaʻoga le aua apostolo ia o loo mulimuli taʻi ai pea le tatou au faatuatua ae maise foʻi le au kerisiano ma le tino keriso ae maise lana ekalesia i le fai upu lenā e tolu pe ona tuuina atu i luga ia o le atuatuia tatou te amata mai luga ona fai atu lea o ia iā te i latou na maua ea e outou le agaga paia ina ua outou faatuatua ua fai mai i latou iā te ia leai matou te leʻi faalogo lava pe iai se agaga paia ona fai atu lea o ia iā te i latou pena papatisoina outou i le ā pena faapefea pe na papatiso outou i le ā o le a le mea na papatiso ina ai outou amene ou te iloa e faigofie lava le tali o lenei fesili auā au te mautinoa ma talitonu sa tatou ui uma mai i ekalesia kerisiano e ui lava ina ese ingoa ma le faatinoina o latou papatisoga ae o le mea mautinoa sa tatou ui uma mai i le auala o le papatisoga pei foʻi o le tovine sa faapena ona o ui mai ai sa fai foʻi papatisoga ia o pepe faapena ona sii i lima ma papatisoina e auauna le atua i le vai faapena foʻi nisi ekalesia ia ese foʻi le latou faiga e mafai foʻi ona papatisoina latou foʻi tagata po o tagata o le ekalesia ia e faaogā ai se vai ia po o le sami foʻi o loo maitauina e ese lava auala ae o le foliga lava e tasi o loo faatinoina lava le papatisoga i le vai ia lea lau fai mai ai i latou pe o le manatu foʻi po o le autū pena papatisoina ea outou i se ā i le ā amene ua fai mai i latou o le papatisoga a Ioane ia le atua o le papatisoga a Ioane o ila i le tatou polokalame i lenei aso o loo tatou tilotilo ai ni papatisoga se lua o loo faamalamalamaina i le apostolo Paulo ma le aogā o nei papatisoga e lua e tatau lava ona ui uma ai ie talitonu ma faatuatua i le alii o Iesu Keriso faauau le faitauina mai lalo le faipefafa mai ona fai atu lea o Paulo na papatiso lava Ioane i le papatisoga o le salamo a ua fai atu i le nuu ia faatuatua i latou i lē e mulimuli mai o Iesu lea o le taualaga lava lea a Ioane o loo molimau iai le Ioane fai evangelia o le papatisoga lea Ioane na papatiso ai o ia i le vai ae na manino lava lana saunoaga e mulimuli mai o lē na te papatisoina ia te outou i le agaga paia ma le afi
Se i tau wha manino a tili tali tonu foi ia o tala masani, tala foi ua aoa o ina pea. Ae se i tatou toe foi la i titi tua i le wha malamala maina o le fe au o Ioane, o le papati songa a Ioane, na wha pēnā ona a mata mai ai lava lana Galuega o ia sa auina mai o ia po lona vala aulia fo ilea, lona vala auina lea, ina ia whapena fo una tau alanga i le papati songa ina ia salamo tangata. Mai le o li maua mātaio lona mata upu e lua, ai fia whaitawina le whai upu e lua sifuru lima, ia ma le whai upu e. Whaitawina le whai upu e ono, ia ma le whai upu e lusu ma lima. Ia le atua. Pātai o lona mata upu e tolu, whai upu e lusu ma le lima. Ua papatisoina ona po ia na saua Ioane le papatiso. Ua tālai atu i le vao tangata iutaia. Ua whape atu. I nā salamo ia outou, a ua lata mai le mālo le langi. Amen. A o ia lava le nei na whai mai ai le perfeta o Isaia ua whapea mai, o le leo lea o lo alanga i le vau. I nā teu ia e outou le ala o le ali, ma ia whaalau le lei o nala. Whai upe ono, whamai ua papatisoina fo i lātou le yoritana e ia, ua tau watu e i lātou a lātou wangasala. O loo tauto e whaitawina nisi o upu po o awhionga pa ia le atua. O loo moli mau i aile au apostolo po le au whai evangelia fo. Ina ia whaamanino a tili mea na tutupu i le taimi o le papati songa a Ioane i le vai. And when they confess their sins, he baptized them in the Jordan River. O ata ia sa whapena po ni mea ia na tupu i le taimi na whaatino i nai le tau alanga a Ioane le papatiso. O ia o le leo o lo alanga ina ia teu le ala o le ali. O le fesili. E whapewhea o na teu le ala o le ali. Amen. Le mai a o papatiso o ia i le vai o le yoritana. A ua o atu tangata ma confess pe tau tino atu pe tau atu a lato wangasala. Amen. Whai upu e luasu ma le lima. Ia le atua. Wau nei o te papatiso atu, ia te outou i le vai, ina ia salamo. Ai peitai o le muli mai, e sili o ia ia te au. E lea o ngā ona ou, tau ave i ona se e vai. O ia lea na te papatiso i natu ia te outou i lea nganga pa ia, ma le afi. Amen. Ina ia salamo, o le ata lea po o le fe au tau moli lea sa amo moli e Ioane le papatiso a o ia whaatino ina lana papatiso ngā lea i le vai. O le tāpena ina fo i lea o le ala e whapena o nā fio mai ai lea. Amen. Pi ia le atua.
o le ese-esenga lea o le papatisonga, sa papatiso ai tagata iutaia ina ua o'otu ia i le malanga lona tolu lea le apostolo Paulo. Ma whaamanino ai ma fesiligia ai e Paulo. Pei ona whaautu i le tatou polokalame o lea le papatisonga na papatiso ina ai oe. Ia leo tatou toe fo'i mai ina ia whaamanino le winga o le papatisonga ai oane. Ma le tau alanga ai oane ina ia whaalau le lei le ala o le ali. O lona winga o awala fo ia po o si tepu fo ia e ao ona tā sā valivali ai. E ao ona papatiso ina ai i tā ua i le vai. E whaata pena ina ai o tā tangata. I le papatisonga a le anganga pa ia o le atua. Amen. Whamaia na papatiso ina ia outou salamo. Papatiso ina outou le vai ina ia outou salamo. Amen. Tasi fo i lea tūlanga e whapena fo i ona i ai se manatu e tilo i ai i le whatino ina fo i o le papatisonga lea i le vai a o e pepe mea pe whatoa e whanau. Ona e fōlinga mai le papatisonga lea ai oane. E papatiso ai o i le vai ua e mawhai ona e iloa ina ma malama i le soifuanga o lo e soifua ma e olai. Pei lava ona moli mau ai le fionga pa ia le atua whamaia, whai upo e ono. A o papatiso ina i lātou, i le vai o le oritan, a ua lātou tau ua lātou wangasala. Amen. O lona winga, o le whaatino ina lea o le papatisonga i le vai. E whaatino i le taimi, ua e iloa lou tangata. Wa e malama fo i le soifuanga o lo e olai ma mea o lo e whaatinoina. A wa o i sa alato whapena o na watu ia Ioane ma confess pe tau tino atu o i lātou o tangata angasala. Amen. Ai se tatou toe fo'i i le tatou tusi pei o na toe whaauau i le tatou polkalame i le nei aso. Po o a mea na tupu, ai po le a fo'i le ese-esenga, po le mea ua nau ai pea le apostolo Ioane, ina ia whaamalama i tangata. E iai le si papatisonga, e sili atu pe e tatau o na whaatinoina, e le na o le papatisonga a Ioane. Amene, pe ona ia fisilingia, na maua ea e outou, le anganga pa ia ina ua outou whātuatua. O lona winga fo'i e mawhai o na avea o e matangata whātuatua a ele i papatisoa o e le anganga pa ia. Ai tilo le i fesili lea le latu atu inu, le mataa upu lea ua tātou ia. Na maua ea e outou le anganga pa ia ina ua outou whātuatua. Did you receive the Holy Spirit when you believed? He asked them. Na maua e outou le anganga pa ia ina ua outou whātuatua. O lona winga, e mawhai lava ona e whātuatua. E mawhai fo i ona e iloa le atua ma oa onga a le atua. Ai le fōlinga mai le fesili le a Paulo mamanino ai, e le i maua e tangata ia. O iutaia le papatisonga a le anganga pa ia. Wa fai mai lātou ia te ia mātou te le i whaalongo lava pe iai se anganga pa ia. Amen. O lona winga e tā ua te le i. O tātou malama ma le whātaua ina o leisi papatisonga lea. O lo o whapena o na moli mau iai le au apostolo o le papatisonga a le anganga pa ia. Le tiofo i Yesu, aftalai manino i oniso, au atou teo, ai au tau wō i Jerusalema, tau te whaatalitali i nā se ia fio ifo, le mana o le anganga pa ia i ate outou, o na avea i leo outou mamoli mau, e le ngata i Jerusalema, ai o lava i tu inga o le lalola. Amen. Ia ona whaapea atu lea o ia te i lātou.
pena papatisoina outou I lea. Ona fai mai lea o le papatisonga a Ioane. O lona winga, ua na o le papatisonga a Ioane, ua mawhai ona whaatinoina e le toa tele o I lātou. A ele I mawhai ona o so lātou malamalama. E iai leisi papatisonga e tatau ona papatisoina ai I lātou. O le papatisonga a le anganga paia. O le fesiri fo I le nā. Wa whaautu e le tātou porkalame I le nei aso. What baptism did you experience? O le ale papatisonga na papatiso ina ai oe. Amen. A tonu e le o se whaamasinonga. A tonu e le o se fesili ua au fausiaina. A o le alava o lo au maia mai le afionga pa ia le atua. E nā o lo o tu inatu ilunga pena papatiso ina o tou ilea. What baptism did you experience? He asked. Ia o le fesili fo le nā e fesili atua I ate oe. I le tātou polokalame I le nei aso. Ona o vaenga tā ua o le a whapena, on tātou toe whaasolo, o lea fo ina tātou pā ia I le tātou polokalame I le vai aso na tēnei. A e tali tonu. Lea ua toe whaamalo si au mai pe toe whaalau tele mai e le anganga pa ia o le atu. Pai on whai atu leo paulo na papatiso lava Ioane I salamo, lona winga, a whai e te le I salamo lava. Mai leo langa tuai sa e ola. Lona winga o le papatisonga mua aisia o lo o teu inai, le ala mo le papatisonga le anganga pa ia. O le ale ala e te tau ona teu. Tau ona teu ai lou loto. E ta tau ona teu ai lou o langa. E ta tau ona teu wina ai lou tangata. E whasauni nai oe. Mo le papatisonga a le anganga pa ia. Lona winga o le sitepu mua lea. O lou o langa. Peila vona mo li mau ai ia mātaio. I le mata upu e tolu pe ona whaitau ina. A o whaatinoina e Ioane le nei papatisonga I le vai o Ioritana. Ai whamai wā ngā solo mai tangata iutaia. Ma latou tau mai, ma latou wangasana. Amen. Le moli maua Ioane e iwa. A e tau. Ma tau tino au wangasala. E whamaoni lava le atua. Na te whaangalo, na te whamangalo. Ma whamamā tatou wangasala. Amen. O le winga moni le nā. O le tau alanga a Ioane le papatiso. Ina ia teu le ala o le ali. Teu ma whaamamā le ala o le ali. A tonu e tele ni mea palapala. E tele ni mea o loo whaapena ona fetine iai. Ma le mautonu ai lo loto. Tele ni mea ele e lea e ta tau ona whaamamaina. Ai ma whai ona whaamamaina. I lo whaamaua lalo ma e salamo. Ma e tau watu I le atua. Ma lo whaatua ma e talitonu. E lava matotoe le totopa ia o Yesu Keriso na whaamalingina. E whaamamai. E teu ai. E whaamamai o tā loto. Mai mea leanga uma na tāwhaia. I ia le atua. Whai upu e lima. Ua whaalongo ai I lātou. Ona papatisoina lea I le suafa o le alii o Yesu Keriso. Amen. O le ala fo I lea, e le whaavai ai le au apostolo, I le momoli na pea o le neife au I a iutaia manu ese. E whaamatala pe I a ila atou, le alii whaaola o Yesu Keriso o ia o le Mesia, o le na whaauina e le atua. O ia fo I lea na te papatisoina I lātou I le suafa o Yesu Keriso. La I le tala lea a o whaamalamalama atu e paulo ia I lātou leisi papatisonga lea I le suafa o Yesu. Ai whamaia, ai a fio ifo lea nganga pa ia o lea tua. Whai peono. Wa whae e atu fo I e paulo na 5 ia te I lātou. Ona o lea o lea nganga pa ia ia te I lātou. Ua tau talai I ngā ngana ese, ma pero feta ane I lātou. Amen.
O whailonga ia po o le whaamaonianga lea, o le paifo o le anganga pa ia o le atua ia te oe. E mawhai ai ona e tautala i se ngangana ese e te le i tautala ai muamua. E mawhai ai fo i ona e perofeta ane. Vea i fo i oe ma perofeta po se e avatuina le fe au a le atua. Ua whapena ona tuuina i to tonu o lauloto e te momoli atu i lea taimi ma lea taimi. Vi ia le atua. O le tā ua le nā, o lesi papati songa le ua aoa o ina e paulo. Ia iu taia, ia e leni manu ese. E iai le papati songa. Lea lava na moli mau iai o ane. O au, ua na ana o papati so atu i le vai a e muli muli mai o Yesu Keriso lea. O lena te papatiso ia te oe i le anganga pa ia ma le afi. O mea la ia, o lo o whapena o na whai ma whailonga pe whaamaonia ai, ua papatisoina oe i le anganga pa ia. O le ale whaatinonga lea sa whaatino i whamai na whaae e atu foi e 5 o Paulo ia te ilatou, o na o lea o le anganga pe o na fio i fo lea o le anganga pa ia i lunga ia te ilatou. Then when Paul lay his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in other language, in other tongues, and prophesied. Amen. Di ia le atua. O ni lui tau, o ni laputa inga po ni whaamalosi au. E te whesilia i lava oe ia te oe. O le a ea le papatisonga na papatiso ia. Amen. O le a le papatisonga na o ui mai ai i loo o langa whaleanganga. Pena o le vai, pena o le whaatutulu, pena whaatofu au i lalo se vai po le sami. Amen. A le ua manino le leile whaamalamalamaina e le ngata fo iai le tau alanga Ioane le papatiso. A le ua toe whaamalamalama i paulo i. O le papatisonga lava Ioane i le vai. O le papatisonga ina ia e sala mo ai mai au wanga sala. Li liu ese yo wala leanga ai e fo i atu i le atu. Whaamamaina le nao louta ngata i totonu. Ona whaamamaina le nā e whaatapena i mo oi. Le papatisonga le anganga pa ia e whaato atoa ina ai louta ngata. Amen. E le ngata e mawhai ai ona e tautala ma e tatalo atu i le anganga le langi po le ngangana ese ese. Ai mawhai ai foi ona e avatu se fe au whamalosi mai le atua e whamalosi au ai lesi o uso a tangata di ia le atua. I lesi fai upu na e o loo whapena ona whaamalamalama ina ai po o loo whailoa mai ai mea e whapena ona whaatino ina o le fai upu e se fulu malitasi. Fai tauina le fai upu e su malitasi. Ua whaia foi e le atua vāvenga sili i 5 o pau. Tasi lea mea i. Amene. A o ina papatiso ina ma whaatu muina o e le anganga pa ia o le atua. O ina e ma whai ai ona e ma aia vāvenga o le atua. Amen. Te va aia i vāvenga ma tautia o le atua i lou o langa. Ma lou o langa. Whamai o lea ua a vea ai solo solo po ie tali ele ele. Po me ie whapena ona e va aia i lumo ngaka ie mo aprons a po ie le lumai. Whamai ua pai atu i tino o e mamai ona ma vae ai lea o mai. Ua ofo i fafo ia te ilatou anganga leanga. Tolu a mea ia e tā ua mai i whai upu e lua. E whai ai vāvenga, e whaamalo lo ai mai. Matutuli ai te motu. Amen. O le tā ua lea, po o le matautia lea, o lesi papati songa lea. Talitonu olo o misi lava e le tele o tangata. Amen. Le angai le ai se si malosi.
E le aise si a upenga e mawhai ai o na tātou manu mālo le nei taua o lo o tātou tau i aso. Ua na o le mana lava o le anganga pa ia. E le ai fo i sesi na te whai loa mai ia i tātou le upu moni. Pei lava o na moli mau, ai le tusio Ioane, fe talai manino a Iesu i lona au so. Iona to e taimi o le lato mafutanga. A fio mai. E whailoa atu ia te oe le upumoni. Na te tai fo i outou i mea moni. Na te whailoa le angasala. Na te whailoa le amiotonu. Na te whailoa fo i le whamasinonga tonu a le atua. Amen. O mea te tele ia, po o mea tā ua ia, e wha tā ua inai, i le nei vaenga o ia i le tātou tusi. Le papati songa lea a le anganga pai. E te tatalo ai le ngangana a le langa. Amen. Whamai ea, na o lea tua lava e malama lama ai, pea e tatalo i le ngangana po le ngangana ese ese. Wa na o lea tua fo ina te au maia le fe au lea ia te oe te wha maalosi ai, pe au ina wha tumu oe lea nganga lea o lea tua. E mawhaiona e perofeta ai, e mawhaiona e avatu ai se fe au, ua tu uina e lea tua po lea nganga o lea tua, i lo loto e te wha maalosi ai. Lona tolu, e mawhaiona whaatino ai pe whai ai, wa mai ua whaia fo i e lea tua, wa venga sili i lima o pau. Amen. I ia lea tua. Whaia ai wa venga i lima. O ina whaia, whaia e lea tua. Whaia e lea nganga o lea tua wa whaatumu i nai, ma papatiso i nai le nei apostol. Mauailo na loto tele ma le toa, a wa a mai tau mai le whaasolo mainga o le nei tala. Mai la vai le amatanga. E le whaingo fie. E le whaingo fie le ngaluenga sa whaatino ina e le nei apostol. Le tangata ua matua i to tō ina iai, e le anganga o le atua, le mālosi atoa, le toa, le poto atoa toa, le tamao a inga atoa toa wha le anganga, e momoli ai le tala le nei. Tali tonu fo ina i mata upu, o loo wha pe na ona, fetalai ai le anganga leo le atua i le mea e tatau o na alu iai, ma le mea e le tatau o na alu e tā lai iai. Amen. O le tā ua lea, i le vava ai atu, pei foi o nao o mai paulo i lea pito nuu po o lea vaenga o lana tala inga i Efeso, o mafesili ai Efeso. O le ale baptiso nga nana baptiso ai wai. What baptism did you experience? Ia na o le baptiso nga o le vai, po le baptiso nga Ioane. Amen. O le aselu i tau. A whaina pau na o le baptiso nga na baptiso i nai oe. O te whamalosi au ia te oe, ina ia e nau nau, ina ia e sa ili se mea, e tali tonu ni tangata i le papati songa lea le anganga pa ia, ina ia whae e atuai, lima le au whai ngā luenga ale atua, po o e tali tonu i mea wha le anganga, ina ia papati so i nai oe, ina ia wha uu i nai oe, e ma whai ai foi, ona e ta talo i le ngangana le langi, na e mafuta i le atua i le ngangana le langi. E mawhai e ona whao ngā o e mo moli atu se fe au wha perfetanga. E wha malosi au ai le si o uso ata ata. E mawhai e ona whaia e le atua wā venga e whao ngā i o lima maua au. E wha malo lo ai se mai. E wha sao loto ai se o lo 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 i Galuega leanga ale ti apo. Talitonu, nisi nei o mea o loo 𝚟𝚙𝚢𝚘𝚘 ai. Ma whapena ona olo pala ina ai nai o tātou tangata. Amen. A o si o tātou atu nuu. O le atu nuu ua ao. O le atu nuu e mautū ma mausali lona whaavai. E whaavai i le atua lea. Le atua o le tusipa ia lea. Amen. Le atua e tali tonu iai Samoa. Lea o loo whao ngā ina le neia fionga pa ia. E a o ina i lea aso ma le aso. A o le wha malusi au. A whai e leo mawhai o na e experiencinga pe leo mawhai o na e ola ina ma e iloa ina. Nei mata upu e winga i le anganga pa ia o le atua.
malona mana e papatiso ma faatumu ina ai oe. O le au ngani lea le polo kalame. E te sa ili ai lava oe. Le anga o le malosi le nā. O le mana le nā. E mawhai ai ona tinei a ufana fana le anga uma ale ti apolo. O lo matua ta fili sau noa i ola. Ma o langa o tangata Samoa. E ui lava. O le atunu ua mausa lilo na whaavae i le atua. A o le fesili. Ua matua sa o loto ato o toa ai tangata mai Galuega leanga ale ti apolo. O le ala le nā. Tātou te mana o mia ai. Le nei a oa onga. Le nei papati songa e ese mai i le papati songa o le vai. E ta tau o na papatiso i nai i tātou uma. Amen. E ta tau o na papatiso i nai so o se tangata whaatuatua. A le e manino lava le fionga pa i a le atua. E o mai le apostolo Paulo i le vaenga lea o Efeso. Mafesilingia. O le ale papatiso ngana papatiso ai oe ina ua e whaatuatua. Lona winga o tangata ua whaatuatua. Talitonu fo i le aise tangata Samoa i le talitonu ma whaatuatua i le nei atua. A o le fesili. Ua papatiso ina ea oe le mana o le anganga pa ia. O le mana e te mawhai ai. I ia le atua. Le ala wha toe wha o ma i lalo i whai upu ia sa tātou talanoa ina. Le leanga o le meo le tangata e le mawhai o na papatiso ina i le mana lea o le anganga pa ia. Le whamai o na wha malosi ai leo isi o le au taula i tu iutaia. O e na whewai. Walato tau watu le suwafa leo le ali o Yesu. I e na iai anganga leanga ua whapeatu. Amen. I ia le atua. Mātou te matua whai atu ia te outou i le suwafa o Yesu o le na tala ina e Paulo. O le ata manino lea. O le tangata. O lo whaonga ina i le anganga leanga. A ua le o iai le papati songa po le mana o le anganga pa ia i lona o langa. Le ua o sau whaonga le suwafa o Yesu. Mai mātou te matua whai atu i le suwafa o Yesu o le o loo tāla i mai e Paulo o loo iai le anganga leo le atua. A o i lato ua ngā o le anganga o le ti Apolo o loo iai. O lona winga. O i fo i lae ma whai ai o na tātou i loa. A e misia le anganga o le atua na te papatiso i a te oe. Na te whaau i a te oe. O ai la le si anganga le o le apu lea oe. Na o le anganga o le taula itu. E matua apu lea lava. Ma matua whaatau ngā ina oe. E le anganga le anga. Pe a whai e lo i a te oe le anganga o le atua. A le papatiso ina oe le mana o le anganga o le atua. Amen. O le ale whaata itai. Le e mawhai o na latou tauina le suwafa o Yesu. O latou whao ngā ina le suwafa maia. O latou tau watu le suwafa o le alii i lunga o e o iai anganga le anga. Amen. Ai whamaia. Wa latou whaonga ina le suwafa o Yesu, ma latou whai atu i le suwafa o loo tala ina i lesi tangata po loo tala inga e pau. O le ale mea na tupu ai. O ai nisi o i latou, e sa tātou tala noa i le nawa i aso. Whanau al au osi taulanga sidi. Nisi o i latou sa latou whaonga ina le suwafa lea, ai leo ia i latou le papati songa lea. Leo ia i lātou le whaunga ma le mana leo le atua. Lātou te whaunga ina ai le suwafa o Yesu. I ia le atua. Ua tali mai le anganga le anga ua whapea mai. Ua o iloa Yesu. Ua o iloa fo i pau. A o wai ea oe. Amen. A o wai ea oe. O le ale papatiso ngana papatiso ai oe. I ia le atua. Lona winga. A le ia te oe le anganga pa ia o le atua. A le ia oe le whaunga o le atua. E le iloa foi oe le anganga le anga.
O lona winga e tafili saunoa fo i le anganga leanga, ma manu mālo ia te oe. Whaipe suma leon, o na oso mai lea o le tangata, ua iai le anganga leanga. Mana tua foi, o mea lava ia o loo wha amala malamaina i le nei taua wha le anganga. E te le o tau matangata, e te tau maanganga. O na oso mai leo le tangata, ua iai le anganga leanga. Amen. Ma manu mālo ia te. Wa whaia ina lava i lātou ia te ia. O na sola leo i lātou i fafo le fale ua le lava lava, ma ua matua manu nua lava. Tā ua i o le vaenga lea. Amen. E iloa le leia le anganga leanga, le anganga o le ti apolo o loo tau mawhai e wha leanga oe. E iloa le leia le anganga leanga lea, e leo ia te oe, le mana whaau lea po, le mana lea na papa tiso inai oe e lea tua. Tali tonu o le ala fo i le nae matua ta fili sau noa ai le ti apolo. Mana vaenga au po o anganga leanga e whase se oe, e wha malepe oe, e ngā oi mawhauwhaunga le lei mai ate oe. E wha o ngā oe, o sana au penga e le peti ai mea le lei. E wha leanga ina ai le nofo le lei ma le nofo fi le mu o tangata. Leanga e lo ia te oe le wha unga lea. Le papati songa lea le anganga pa ia e te mawhauwhau tonu ai. Amen. E te fiso o tai ai i le langi. E avatu ai se fe au. Wha apero fe tanga. Se fe au mai le atua e te tautala ai. E wha unga lea e te tautala ai. E te ao ai. E te wha tonu ai. Amen. E leo ia te oe le malosi lea. E mawhai ai o na whai vāvenga. Wha o ngā iou au. Amen. E le mawhai ai o na whae e o lima i lunga o e mamai. Ma wha malo lo i nai. Le mawhai ai foi. O na e tu tuli anganga leanga ia. I le suafa o Yesu Keriso. Amen. O le tala manino, o le tala fo i lea. E whai maa o a onga ia i tātou. E matua i tā ua ai. Lou mana o mia o le papati songa lea le anganga pa ia o le atua. Ina ia aua ine i ta fili sau noa. Le ti apolo i lowo langa. I ia le atua. Whai pesu malifitu. Ua i loa le nei mea i latou uma o e wano nofo i Efeso. O iu taia atoa ma eleni. O na o leo le matau ia te i latou. Ua vi ia fo i le suafa o Yesu. Amen. Vi ia le atua. A o inanga lue le anganga lea i lowo langa. Ma whao ngā ina i lou tangata. E ala i le mana whao o le atua. E vi ia i le lalo langi i le atua. E vi ia i le atua. Whamaia. E o ai le matau i tangata. Amen. Se tasi o whawhita uli po se mea o loo matua tupu i le tele o tangata. E le na o Samoa. Le lalo langi atoa i le ola le matatau. Le ola le mawhauwhau o tangata. Le ola le whaalo alo o tangata. Ai a o inanga lue ai le anganga leo le atua. Peila pa o le nei talo. Whamai ua whaalongo i ai tangata. Ua i loa e nei tangata uma. O na o ai leo le matau i o lato ulotu. A ua matuavi i ai le suafa o le atua. Amen. O le ale result na o i whamai ua o mai fo i lato e toa tele. O e whaatua tua ma whaahali ma tau mai a lato wami. I ia le atua. Amen. E o lava i whaatau la itu. Ua matua sala mōfo i lato i mea na lato whai. Aisea, le anga wanga lue le mana o le anganga lea. Ua whai loa ai a lato mea le anga uma o lo whai. Ma matua wha lea o ngā ina ai ngā luenga uma a le pōdioti. I ia le atua. O lea ua matua tupu tele ai ma ua manu mā lo le afionga a le ali.
o le fesili. O le ale papatisonga na papatiso ina iwe. I ia le atua. A whaina o le papatisonga o le vai. Tali tonu o le papatisonga le nana whaatua tua ai oe. Ma wha maa ngalo ina ia unga sala ina ua e sala mō ma e liu ese. Iau ami o leanga. Ai te na o mia i lowo langa le papatisonga a le anganga pa ia o le atua. Amene. Na te wha ato atoa ina ai lo tangata. E a watu ai le malosi. E a watu ai ate oe le anganga wha malosi. Le anganga e te tautala ai i le atua. E te tatalo ai i le atua. E a watu ai ate oe le wha linga o le upua le atua. E te tautala ma e wha malosi ai. Wha loto tele ai ma pio dai. Lesi o uso a tangata. Whai ai va venga i o ao. Maulima whao ngai foi oe le atua e whahe e atua ulima i lunga o e mamai ma wha malo lo inai e ma whai foi ona e whaatino inai le ngaluenga whasa o loto o le tutuli ina leo nganga leanga ma te moni ua matua wha lafua ma matua alu wha solo atoa la lato ngaluenga leanga o lo whaia yo langa o tangata. Le ale tali samo, le asia o onga mo tato, e te mana o mia le papatisonga, a le anganga pa ia o le atu. Te mana o mia le mana le nao le atua, e te tauto o lua inai. Amen. E te mana o mia le malosi sili lea. Amen. Pei lava ona moli mau ai whamai, ua whape na, ona whatino inai, e Paulo vahavenga sili sili. Aisea, leanga wai lunga ia te ia. O whaatumuina ai o ia i le mana lea. O le anganga pa ia. Aleluia. Ta maa whaafitai le nei tu la fiafi. Whaafitai lau upo whaapenao na o a o inai i mātou. Te talo le atua i le mana leo lo wanganga pa ia. E te whaalau tele, te whaamalamalama, e te whaamanino. E te momoli fo i le nei fe au. Ina ia o i to tonu ai o loto ma fina ngalo o so se sa moa o lo whaalongo longo mai tama. Awane i o mātou pei o nisi o tangata i utaia e loto ma aa ma loto te epea. Lātou te leta lia ina lava e ui lava i se nauna watu o le au apostolo e momoli le nei fe au. O Yesu Keriso o le Mesia, o le na whau uina i le atua. Ai lātou te leta lia ina lava. Le atua te tala o matou loto. Te tala fo i le whaalongo longo si o matou watunu. O ai lava o whaalongo longo mai. Ia whapena ona tala atu o matou loto ma le whaamaua lalo i ate oe. Ai matou naunau watu i le whau unga ma le papati songa loa nganga pa ia. Ina ia wha ato atoa ina ai o mātou tangata. Mātou te ola i pea, ma ngā lulue ma au auna le atua. Se ia o lava ina e toi a fio mai. Wha manuia si o mātou watu nuu atoa tama. Aleluia. I ia le atua. A whai o le te whaalongolongo mai. A whai o le te māua mai le nei polkalame po fea lava lea e te māua mai. E te mana o mia, wa e whaatua tua, wa e talitonu, wa e salamo, ma ua e talitonu wa whaamangaloina oe. Ai te mana o mia le nei papati songa, i lowo langa, o na tua e leo lo loto i le atua. I le mata upu lea whamaia, na whae e atua i lima o Paulo. I lunga ia i lātou ai a fio ifo lea nganga pa ia, ma papatiso ina ai i lātou. Au e te wa ai i le tangata. O le tangata ua nao se mea whainga luenga a o le atua. Wha mai wa fio ifo le nganga i o lato lunga. Vi ia le atua. O na tuina lea watu lo loto i le atua. Ai o le a o whapena. O na tuina atu. Pe te talo atu mo oe. Pe a ua iaiso nau ta inga. Vi ia le atua. Wa whae e atu fo i e Paulo o na lima i ate i lato. O na o le anganga pa ia i ate i lato. Na
tautala le ingangana ese ma ua perofetale. A e whātua iai o le upu leo o toe tu ina atu. Whātua iai ma e whaamaua lalo matalia i lo loto. Tali tonu mai e pa i atu le anganga pa ia le nao le atua. Ao le au saunia se tatalo mo e. Fea lava lea e te mafuta mai ai we te mana o mia le papati songa lea le anganga pa ia o le atua. Tali tonu iai ma le whātua. Vi ia le atua. A faifo i e te le italia ina Yesu Keriso. E te le i ui i le vaenga mua. Pei ona whaamatala ina i le papati songa Ioane. O le papati songa o le salamo mai anga sala. Ona e muli mua mai lea i le nei tatalo. Ona whaia i leo si tatalo. Mo le anganga pa ia o le atua mo. Muli mai le atua le tama. O au o le tangata anga sala. Wa o salamo ia ua mio leanga. Wa o tau atu fo i o luma. A uanga sala ta maa ua tele lapa. Wha mole, wha maa ngalo mai au. O te tali tonu ma o whatua tua i le mana o lautoto. O te mama ngalo ai. Talia mai lo nei anganga ta maa. O te talia ina oe e a vea maa lii ma whaola i lo uolanga. Whaafitai wa o whaola ina i lo walofa tunoa. Amen. A whai o lena e te talo ina le nei te talo. Aua e te māsalo. Aua e te māsalo. Wa wha ngalo oe e le atua. A whai lava na e te talo ma e ta utino mai i lo loto atoa. Wa wha ngalo, wa wha oe e leto e manatua lava e le atua. A o leisi stepu lea o lau savalinga i te mana o mia ai le mana whaau leo le anganga pa ia o le atua. Whaato o toa ai lo tangata. Ta mau te tatalo. Tu ia i lo loto, si ia i o lima i le atua. Whea lava le te mafuta mai ai. Ta mau te tatalo atu i le suafa manu malo Yesu Keriso. Pa i atu lau whau unga le mana o lo wanganga pa ia e papa tiso inai. I lato uma o lo whape nao na si atu o lato lima. I lato ua tatala atu o lato loto i ate o i lato te nauna watu i le papati songa le mana o lo wanganga pa ia i le suafo Yesu Keriso. Ia e papatiso i ate i lato. Whaatumu i lato i lo mana silisili ese tama. Whaafetai Yesu. Pa i atu. Pa i ifo i o lato loto. Whaatumu la lato utu. Whaatumu le mana malau whaunga whaapitoa. Whaafetai Yesu. Thank you, Lord. Avelau whaafetai i le atua. Avelau whaafetai i le atua. Thank you, Jesus. Vi ia oelo mato utu. Whaafetai wa e papatisoina i lato uma i le mana o loa nganga pa ia. Whaafetai lau upu tama. Pe una whai ui ai le whaitawina ua manu maa lo le awhionga a le atua. Wa ola mata tau tangata uma. Ma ua toa tele i latou o e ua whaatua tua. Ma papatisoina i le mana o lo suafa. Tu maule vi inga ia te oeta maa nei se ia oo i le whaavavau. Whaavavau e whaavavau lava. Amen. Ya, i ia le atua. Dauna tu mau pea le vi inga ma le whaafetai le atua o le whaiunga fo i lea o le tātou 𝚟𝚑𝚏𝗏 o le Galuega o le Leleiga mo tangata uma. Talo fo i le anganga o le atua na te molio o mwhaalau tele i ai o loto mo finangala. Ia ma whaamanuia atu Samoa se watu mupele. Pule alofa le atua tātou te aulia le nawa yaso, tātou te toe whelo ai fo i lunga lava o le nei 𝚟𝚑𝚏𝗏, fo i se ngana ua le tauta mali i pa o papa i lau whaafonga mai. Ia malu ave i whale whaamangalo mai lau tō. Auna mo le teminei, manuia whaasausaunga Samoa se watu mupele. Tō whaasau fo.